ka United Democratic Party Shillong Area Unit kabare ka snat trekam jong UDP Ranikor Circle ya ka balas seng hau benai rempang arjar khatnyo da ka jingthmu bante songlang ya barok kipat ba ka Ranikor constituency ki basong basa hanong ba Shillong menta ka sngi ka khandre tarik unok pra ka penlong ka jing kenduk lang bat kumjuru ka jing rakhi advance Christmas ha ka ba UMLE bat MDC ka Ranikor constituency uba Pius Marwen ulawan ban yesem benta kum ukongsan ha ka ni ka sngi na kaliang jong inoy lam ka UDP Ranikor Circle kilawan ban ya dan benta lang ban pensingan ha ka ni ka jing kenduk lang bala pensong shit shu ya ka ni ka jing lang da ki jing ruai na ki khot jong ka Sarin School of Music bat na ka kenhun iti thong ni bat ki paralok ha ka ni ka ski na kaliang ba Pius Marwen ula sam pendap ya ka skim jong snam arja arpuai bat arja arpuar bat jong snam arja arpuar hadu arja arpulai syaki arpuai ngot ki bri ki basong basa hanong ba Shillong ki badai na po ka Ranikor constituency bat barok ki bali opriang ya ka MLE scheme ha ka jinglong MLE ba South Nam live na duna kilong kuma South San ngot haba krana kini ka jing lang kumukong san uba Pius Marwen ula penpau bau dap da ka jing kmen ba ka UDP Shillong Area Unit ka bala la ban lum lang ya ki pat ba jong ka Ranikor ki basong basa hakikan tot ba per jong ka nong ba Shillong ban wan ra ya ka jing ya teli na ka benta ki pat ba ka constituency ka balong ru ban ya rap pat ban wan ra ka jing ya jan haba syam ya ki jing e jing jenjar Kibuan elalin bangun semat, panggilan kibuannya bangun semat, bilin pemilih bangun semat, bangun semat, batong kita hargaikan nasarin saja bangun semat, ini kan pemilih sama naikkan. Kumba kita nyanyi dalam kejam khmat bah niju kenal nak kata kejepi dengan pidai di napo Ranikor konstruksi keba mak yang kedengiru nidon kebentah nak kata kejepi kandai kesin keba dan ningtong banding sam yang kenika skin nak kata kejepi di USO bahwa konstruksi kami kembali sampai dari kasong bisa termirap atau terjupi hendak apa konstruksi bisa berbikin bisa berkecirat berkisong bisa dan ketiu yaki menjaga yaki kam dijoki hak karya dari haki jendri na tempat giwe dibentah apa jadi berkikam kok isnong kau bergiwe deh Tena tempat dijoki di bahasa apa sosial kumba pelaya snow yang report kaba nilai asam dan pedat ya ke skim kaba laisin bagi asam kasin kebanitong kumba snow maka sin kebanitong nilai ais komut kasin kaba saw kasin kaba ar kadai
sawut kani kesin kaba muslim asnan akwe atwa akulai atsaw kaba ni labo atwingut de ketum magiyo ya kecikai melong sauthau sangut de lese namaba kade kapor kepalajan ya election Presiden kita ngomong bagi samkin tang tausnen, Andre kandai tang tausnen, nila pendat bersama ketika MSK yang kita sah, hapo sosialong ladat laisir, kemudian saut teli isnen, dari tang kui isnen kemudian ni kemyo dan pendat namaba adon ketuka kelam simpang kaba ngimyo banyak kendo rengkat lang berpi, Andre ngaji kedua ya kinong ikam kipasa apo sosialong hoy na kalian joki ipempau bakon ba napo konsorsi gitu ni kipasa apo sosialong kaba kinong yung set kabut gitu ki kibarangdan apo ka konsorsi gitu ni de kipasa ne nama bakidon hakikam kijam kaba kitre na ta joki de kikepat na kalian kinong ilam kikepat ba Sobha dan ai kambun, mo tidak boleh kilongin kibat okam sisa, ya kicingirap, ya kilongin kibasa, hane ko sor silongru, hendrai na kalian kecemaru, ngabo ya kecingirpat, ya itu kipampat yo, hoat kidai na ko raniko, bisa ko sor silong, mimi ya kecingirjar kejoki, hendrai na kalian kecemaru, apa jadi berkini keskim, ngabo ya kecingirpat. Nama bah kandai kebesuk kamong kebesuk yang ngaru ben ai season ai apa kilong yin kibasa ako sosialong wat ako konsumsi ru apa ya deh ako konsumsi ru maju ke pak ya kilong yin longsen ako kisnong pikha apa ya deh berkali skim nama bah ya kali skim ibu hakibun kibenta kibangi jurap dakitin era ketisong pisah nyiapek ya ki school ki bala dengkam ya penerper dari dengkam di school ki bangin a ya ki building patmai ni dengkam ya ki yin torpan hall ya ka footpath ya ki footbridge ki shuki ki tiar sawah ki we ki betah jadi nyiapya leba mereka miskin berapa isnong ki tahu leba ki saus nem lai benai ke bagi ya kenti kumbak yo snow le se ko isnong ki topi nilale sipun ba dijinurkan jin a jini lengba kani ke miskin kumbak ni akulang hak itu kipot swa bangin koi syakathom api nilai syakipot ba endang ni koi syakathom apa yade bakan miskin insam haraka hak bashit hak bashar hakaba ngile sop hakaba ngile tang ya wei ne tang yo a ndre kumba pi dala kacong khmat habe de ba miskin kumba pi yu mata kasni bagi kule itu ki kerteng ki badai beliau hantai ko konsumsi ru kaju itu sami kitin ngaiti haki nongilam snong haki nongilam yukipati nisam hakaba syik hakaba syah hakaba ki faiba nong song ru kitip mano beliau ya kata kabilisin nadu ba kalian kajuma kalayo belong unomik mat jopi kebapila sania yana ba kumno benwara ya karoi kapa ya kata kacingkala apo ka konsumsi hi baro awe kumba kinongren basakmat kiroromba ila terpau ya kata kecinge kebangimat ko ka konsumsi gedumi kumbangi anggur bagi kwa ya kecikela hatu kisem ibangile sokoiba but hakri ka saus nem tam nilale sibur ba ikam berwara ya ka development apo ka konsumsi gedumi but ngaju ong ini ketin badai kam mapi kitrai snong kitrai konsumsi kibatip ya ki ikam kepada le hak mereka saus nem tam nijok hak ya ka election hendai la ni phai ya ka development sibun ba ikam dibagi lale ladang ai thu ai ka report
lese kansim sibun kipo kansim sibun kako namanya ko konsorsi demi midon aspa laipo tam Krishna te hakin kil aspa laipo tam Krishna jan manla Krishna nila don beta ya kajingira hati beta ki bape hendai ya skwa penyatu lekot kepi tam kikam kibahe kiba nila le hapo ka konsorsi keduni lari ni pai kampam ni pasurok bagi ngitip bakarani ko keduni kabagi i bermat ya kejige habelei berkasurok ladang ibu ya keskin kebagi yo hapo karani ko keduni nilai ada ispas kurun kasurok hapo ka konsorsi keduni ngayon po, tang atali kisurok kabagi yo at ispas kurun tang na po karani ko hadu meskola ngiyo laispa pendai pu sau klur kabangiyo dak to katulit kowe kesurok kaba nak jumiru ni anut kabangi ma ke cike kampam me ka dong wasan do handulon kita makan dom yasiat kinon ngir nanti na ko nongskon hadu hapo wakaji kabangiyo aspa apo rutam katu kasurah bagina berkreat syat berperpoi nawa kaji syapo raniko kabangi anur kabaro na preng idumi kabangiyo prosniu hakwe kesni bangin nyoya ya kali kesurok bat kali kesurok ako wakaji syapo raniko minang berkreat syat mentah beliau ya sanction beliau ben khotna ya ni kasurah ngaru ati pon adon kecige bakal kumong ande ya kan sampala te tang ade katu kane bna na persan ben kliyan maka hati pon suatu bakal karena dikabut ka wan ternyata bentuk ya skin yang tu kau bawa bala de ngakapat kasoka hak atau kapol ba minister water resources ibarat dari speaker ini momta presiden ini mom atau bupati ini iba bisa nampak indo ibarat ba minister water resources nak kerpati ba sobha khotdan yaki he jongka Hama Putrabur yaki he jongki water resources bandai inspektor lengkap berkomunikasi lengkap tengah dinilai kepala berhadir pemakai itu nilai meeting pun sinapok sosial tang hadir kartu kami benar nilai ya assumption kepada hak lain tam ya ngam termasuk kendai itu akulak tam kebagi layo ya sanction hot tenda but tam hadir kartu kane pono kartu kane benar bagi layo pendet banyada yang kebawa balan mentau sen kat kecinjun uslap pohon mana yang kawan ia sakti apa penajun keleng kecinta kecing slay kecing hak berkilom kiwa hendrai umban kawai kayinru benrom ya kesenang balat berumban kiwairu opa mentawuskan bakabalat kalau Allah menaikin